Oi, nō rei tiwi kia tahuri ake tātou ki ngā tatauranga kōwhiori o te wā. Te kaumātahi ngā mate, o roto i te rua te kaumāwha haora nei, ko tōna te kaumāwaru mano 500 kehi hōwi hua ake i o tātou hapori. Ko paku heke te tokomaha kei roto i te hōhipera i tēnei wā, ara ki te 203 o era 28 kei roto i ngā wāhanga whaomomo. Ki ngā tatauranga o te wā mo te kanoāraitanga o tiwi Māori, iwa te kaumātahi ora o nei tātou kua whai i te pūwerotanga tuatahi o te kanoārai, 88 orau kua whai i te tuarua, 58 orau kua whai i te pūwerotanga whakakaha. Aha kua te tokomaha o ngai tātou kua whai i te kanoārai, ko tātou tonu te iwi e tino pāngia ana e te kōwhiori, ara 35 o ngā kehi hō kotahi mano he Māori. Most other DHBs in the country at the moment, case numbers are showing an increase for Māori, and in particular in DHBs with large rural areas, where we're seeing case numbers out in those rural areas increase, and in particular higher case numbers amongst tamariki and rangatahi. Te timu hauora o te motu a tāku te Ashley Bloomfield.